Баян тілдерінің бір сірі бар. Ол сірдерін сисе хиректерге. Шул сірдерді білген құлдар ғына ойнай ала үтеп йөрәктерге. Баян тілдерінің бір сірі бар. Наздан ғына тұқылғандыр ул сір. Шул сірдерді білген құлдағына әйленәлір кеуіп хаман бұл ер. Баян тілдерінің бір сірі бар. Асайым мұхиңе оны тұсын. Білген келге тыңла, бұна әлі урамыңдан баян ойнап ұздым. Kullarından mum ağımı, yüreğinde dert hem ilham, көңілінде ядғы ташқан. Ол біздің виртуоз баянсы, халық сан ойнаусы Халид Фатихов.
слово прими сегодня от меня. Куртатай человек душевный, добрый, щедрый, откровенный. Хорошо с тобой нам вместе. Куртатай, живи еще лет 200. Тебе всего 65, а это повод погулять. Отметим классный юбилей в кругу родных, в кругу друзей. Я тебе желаю счастья, болезней хандры не знай. Вот и я пришел на праздник. Будем с Куртаем зажигать. Сегодня будут литься рекой в твою честь поздравления. Прими их все до одного. Куртатай, с днем рождения! Мой Куртатай Халид Фатихов. Халид Шәйхулланың yeğeni Эмиль Фатихов. Афарин, рахмат. Хәерле кич, Халид Шәйхуллы, һаумыһыгыз кадерле кунаклар. Бүген байрам менән һеҙҙе. Моң байрамы, ижад тантанаһы менән. Һәм әлбиттә, бүген беҙҙең залда Халид Шәйхуллын хөрмәт иткән, яратып килгән, уның баян юлына ғашиҡ булған ҡәҙерле тамашасыларыбыҙ йыйылған. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Һәм әлбиттә, йола буйынса туҡлауҙарҙан башлайыҡ бүгенге кисәһен һәм оло хөрмәт менән сәхнәгә күренә Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Сәғитов Ирек Хәйри Вәлиуллын саҡырабыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле Халид Шәйхович, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости, уважаемый Халид Шәйхович. От имени главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, от себя лично, позвольте поздравить вас сегодня двойным юбилеем, 65-летием со дня рождения и 45-летием творческой деятельности. 45 лет в этих стенах 1978 года. Сегодняшний день для вас это возраст триумфа, когда достигнута профессиональная самореализация, испытывается гордость за завоеванной вершиной. Эти годы полные волнений и тревог, надежд и ожиданий свершений и побед. А главное, еще много сил для дальнейших творческих свершений. Ваш талант стал ярким явлением в башкирском искусстве. Вы известный музыкант, ведущий, баянист, аккомпаниатор республики. Отличная музыкальная память, безупречное чувство ритма, сценическое обаяние, артистизм сделали вас популярным артистом и любимцем публики. Великолепная техника, талант импровизатора и творческая инициатива позволили вам быть первым в строю профессиональных баянистов. Виртуозная игра на тальянке и всех видов гармоники сделали вас ведущим талинистом на всех республиканских праздниках тальянки. Отрадно, уважаемый Халид Шәйхович, вы являетесь основателем республиканского конкурса «Играй гармонь», где на Улицком районе. В Велишевском районе традиционно проводится районный праздник «Гармонь Мундара» на приз народного артиста Республики Башкортостан Халида Шәйховича Фатихова. Трудно переоценить ваш вклад в развитие и пропаганду башкирского народного и профессионального искусства в качестве баяниста аккомпаниатора. Уважаемый Халид Шәйхович, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в вашем благородном деле на благо нашей родной Республики Башкортостан, на благо нашей великой России. И еще раз разрешите поздравить вас с юбилеем, пожелать семейного счастья, благополучия, чтобы дети, внуки радовали вас только, но и всегда рядом находились ваши самые лучшие, надежные друзья. Байрам белән, туган көнегез белән. Йылы сүзләрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт.
Сагыла бәдән хөкүмәт тарафынан бик зур бүләкләр Ирек Хәйревәлиуллы Я думаю, указом главы Республики Башкортостан в честь юбилея нашего легендарного Халида Валихова награжден орденом Салавата Юлаева. Рәхмәт. Яраткан тамашачыларның алдында хөкүмәт тарафынан бирелгән зур баһаны кабул итү үзе бер олы бәхет. Алкыштар. Башкортстанның халык артисты Халид Фатихов. Hılgamırgan yiriklikler, asılgan idülerim. Uynavlarının üdümü pise, bizдің еш сақтағызса, татар сала, башқұрт сала, хас біздің жақтағызса. Uynavların ah kurtlarının
үзектерин өзәлер. Баялымдың көріктері нисік кенә түдәлі қалындығай? Ол тартуға, ол көріклер нишік кенә үзілмейдір. Үзіләдір инде үзілгені, бізге генә сезілмейдір. Юйса сен баяныңы қышық қына ертәсің. Yok, қышық түгел, көкірегіне, жүрегіне қысып ертәсің шол, Халид абай. Kuldagi o'tirgan kim? Kuyini qasaqlardan demokratik min oshaqqa qutini Lidiya Fatihova. Qarang 5 yil shvoyerdan olib ketalar, keltirib keladi. Ashvaydagi rahatlari yarlashib, kulishib yaşar yatağlar evde bulutlar bilen. Oy, bir gün koydum hem yaşarlık kınağı, öyle karşıkta oturan, öyle hanarga yürürken, nisi bu soyutup hanay? Ata yedi higit doğdu, varlıkta, karol tuzdu. Ede var onu türden müftü. Olur ahiretlerinde onu, bana kayındı. Kişiletirliği var bunu, öyle bana bir gün geldikleri matematikanın birine topturda. Hadiden hanakta koruğanı yok, gül barmaklarından hanay. Yofalandım, bir yere getirip karadım. Barmaklarını meylep de karadım. Birisi kıtırıp bulmayı. Atıra asker gözüktüğüm olayaktağının iki kolunda iki yoksulu varken öyle. Bana şuna itip tağıp koydum da. Yani bir eytem olayaktağı barmaklarından hanamayınsa hadiden eytip karalı. Bişte kuşkası sabına bir eytem. Dege pek budakına ulanıp durdular. 11 dine ketehenlere barmaklarından hanap durgan tegim olayaktağına. Kadir ustardı. Mülkes bankir bulandı. 5-5'in 25, 20 hekifele, 5'in hekatirde hükümetke bana atıyor. Urazbay degeni var, onu hasta yaşayın Urazbay'ı. Bir günde Urazbay menen astanovkala batıp durabır. Menen tanış kadın Meymune gelip sıktı. Urazbay, şu Meymune'nin karşına varıp baktılar. Meymune bak, bu da şerhine gitine bir nemene sıkmağa attın. Meymune aptırap kaldı. Ben kabul ediyorum. Menen gitime neme sıkırgatı geçti. Ulan sen neydi? Şu Meymune'nin haşeretleri yüzüne sıkkandın. Her yıl güneşleri Meymune. Menegine gögün. Atağı esehinde uyakka kaldırgan bolayı. Bir günde bulundun naşar yedi. Gabbas babandı bana arakamandara Nikola Kapulovski girip girdi. Ben şunu bir anda yatladım. Yatlama dinim bulundun naşar yedi gerek kişi. Bile şu Gabbas babandı bana arakamandara Nikola Kapulovski girip girdi. Benim monoktegine bir sürüs hov edip tutturdu. Gabbas ana! Naşın bir sürüs hovduğuna ısıp bitirel etti. Gabbas tutturap kaldı. Oh deşim oğlum, nime şuna bir sürüs hov ısıp bitirel etti. Eseyliyde, şu Gabbas bilha hayır kovup esen. Benim hayır iskeldi kurgum kiledi. Nisi buzulmahındar bizim bolalar, uğram bu da bizim bolalardı. Bile şu uğramda bir küp sapkan üstünde Urazbay'da sokırıp indirdim de eyvallah kayın bileydim. Bir yere uğramda sabahındı. Yolunda telefoninde bir ırsıp yürügen, temek tortup yürügen, eşeki kıldan sırağı var neyden? Eyden, otayın eseğin ile yoksa da 8 durağında hılaşıp olur. Tegelemediğimdi. Ulan sen, niye nedir? Yine geçsin 8 durağında ne mevlini ilgilen? Hadi güle kurkacağım diye. Koyda barhındar bitir balalar. Kino tiyatrına barhan şu. Jurnal bitir ashan şerekatın büledi. Televizorlar, ultiriş, kal, buğış, şartlav, ahlak, namır, tuğanlık, yok diyen neme. Ben dengeden durmayın kader.
Uyak degenden uyak bulhala eydeyim de. Bir gün orası tağla şaka hüd bilen güvende. Ey valatayım min eydem. Buna şu hüdünde başka bir kasanda eğitme deyip degene bir minden yoksa bildim. Degeneme deyinde. Ulan sen, üstüne sürken dağlarım hüd eydem. Minin bile terbiye yetmeyken ura olabildim balalarda. Eşulayla, bizlerle yarata. Çünkü bitunlar bolamdın bolaha. Eyetmeyler, buna bizim bolları bil, yen sırları bil, uydu bizim darımızı tınlar ülkeler, bana mı diken yigitler, kızlar bulup uysırlar Allah büyük ha. Rahmet. Башкортостандын халық артисти Лилия Фатихова. Rahmet.